Yego mwabyumvishe rero ni kanya keza k'amakuru y'imikino agezweho mbanje kubakira mwese muduteze amatwi mwese mudukurikiye live kuri Ntiwamenye TV namwe mwese mudukurikira 5 kuri 5 uyu munsi rero tugiye kuba tugaruka ku makuru y'imikino muri aya masaha tuzajya tugenda tubana buri munsi nk'aya masaha ya saa 12 twirebera ese ni yihe mikino igezweho amakuru y'imikino bimeze bite cyusabwa no gukurikira 5 kuri 5 Ntiwamenye TV je nitwe Imana ishimwe topiste ubwo ngubwo abantu benshi tuziranye nizere ko mukomeje kunogerwa na gahunda Ntiwamenye TV turi kugenda tubagezaho kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza amakuru yose muyakurikire 5 kuri 5 CECAFA yatangiraga ntago ndaza kuba ndi nyine hano muri studio za Ntiwamenye TV aza ndi kumwe n'abagenzi banje batandukanye ndaza kwakira mu kanya gusa reka mbanze banyuremo muri updates zigezweho ndaza mu kanya nakira n'abagenzi banje maze kubabwira zino updates zigezweho muri CECAFA ko ikipe ya APR Football Club yaza kubitsinda ikipe ya Garde Republicaine ibitego 3 kuri 1 n'ibitego byatsinzwe na Watara Sheikh Jibril na kapiteni w'ikipe yatsindagamo ibitego 2 ndetse n'uwitwa Traore yafundiraga gasanduku k'ibitego mu ikipe ya APR Football Club ikipe ya APR rero mu itsinda A yaza kuba itsinda uyu mukino gusa muri iri tsinda n'ubundi ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda yatsindaga ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya igitego kimwe ku busa igitego cyatsinzwe munota wa nyuma ibi rero byatumye ikipe ya Vipers ya ku mwanya wa mbere n'amanota 6 wumve ko ikipe ifite amahirwe menshi yo gukomeza muri iri tsinda iriyoboye dore ko ikipe ifite amanota 6 nkuko nari maze kubivuga izigamye ibitego 4 ikipe ya Gor Mahia n'amanota 3 iri ku mwanya wa kabiri nayo izigamye ibitego 4 mu gihe ikipe ya APR ku mwanya wa gatatu ifite umwenda w'ibitego 3 byose ikipe ya Garde Republicaine byayirangiranye iri ku mwanya wa nyuma n'amanota ubusa cyangwa se ubusa bw'amanota ubwo rero ikipe ya APR irasabwa iki kugira ngo itsinde irasabwa gutsinda ikipe ya Vipers kugira ngo yizere ko yazamuka muri iri tsinda ari ya mbere gusa ntabwo ibyo byo gutsinda Vipers bihagije irasabwa gutsinda ikipe ya Vipers ibitego biri hejuru y'ibitego nka 5 kugira ngo yizere ko ikipe ya Gor Mahia ubwo nawe yo byasabaga kuba yatsinzwe n'ikipe ya Garde Republicaine cyangwa se yanganyije cyangwa se yatsinze ibitego bikeya ubwo urumva ko inzira kuri APR yo biracyagoye rero reka twinyarukire ku ikipe ya Rayon Sport turayireba ni Rayon Sport imena mu makipe shema ry'u Rwanda ikipe ya Rayon Sport rero nayo ku munsi w'ejo kuwa gatatu izabikina n'ikipe ya Taska mu gihugu cya hariya kabisa iyi kipe ya Taska itozwa n'umutoza Julien Merte abantu baramuzi cyane mu ikipe ya Rayon Sport n'ubundi azajya kuba akina na Rayon Sport yahoze atoza rero iyi kipe ya Taska ku bintu byinshi mwayimenya nuko ikina mu mukinnyi wakinnye hano muri championnat y'u Rwanda yitwa Victor Mbauma Chukwemeka yahoze akina ikipe ya APR urumva ko ari ibintu byiza rero kuri uyu munsi wo kwa kabiri hari match zigiye zitandukanye nk'ubu ngubu muri aya masaha kabisa saa 12 ikipe kabisa ya Jamus iri gukina n'ikipe ya Simba Sport Club ari mu gihugu cya Tanzania ndetse n'ikipe ya Singida mu kanya yaza kuba ihatana kabisa rero reka tunyarukire mu yandi bakore kugenda avugwa hirya no hino mu Rwanda gacengi gatsinda mu bwitonzi n'ayandi makipe aho Canisius umutoza utoza ikipe ya Mukura aho yamaze gutangira akazi mu kipe y'Amagaju yavuze ko agomba gutangira imyitozo kandi agatanga byinshi bishoboka kugira ngo ikipe y'Amagaju yagize umwaka mubi mu bihe bishize dore ko yaje ku mwanya 16 kabisa urumva ko ni ibicika reka tunyarikire ku mugabane wa Afrika babwire ko igikombe cya Afrika cy'abagore kiri kubera hara muri Maroc gikomeje kirimo kuryoha cyane ikipe ya Afrika y'Epfo yitwa Banyana rero ikipe y'abagore bayita Banyana mu gihe y'abagabo bayita Bafana yaza kuba itungurwa n'ikipe y'igihugu ya Tanzania itsindwa ibitego 2 kuri 1 maze ikipe ya Cote d'Ivoire iza gutsinda ikipe ya Burkina Faso ibitego 4 byose kuri 1 tunyarukire ku mugabane w'Uburayi yitwa Arsenal ikomeje gushakisha rutahizamu Vinicius Junior umunya Brazil rero umaze iminsi akinira ikipe ya Real Madrid nubwo Real Madrid nayo yarambuye impapuro ishaka kumusinyisha gusa ikipe ya Arsenal yizeye ko igomba gutanga byose bishoboka kugira ngo yegukane Vinicius Junior rero dusoza reka nkubwire ko ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kwikura muri diro cya se dossier yashakaga witwa Yani Diomande uyu musore kabisa munya Cote d'Ivoire bivuga ko yamaze gusinyira ikipe ya Real Madrid bamaze kumvikana byose ubu rero igisigaye no kugenda agatereka umukono ku masezerano ese bizagenda bite rero nahanga dusoreje updates mukanda sanakira abagenzi banjye dutangire tuvuge kuri aya makuru.
together at the end of the day. We all Mbaye ikaze nitwa Imanishimwe Theopiste. Ntimukibagirwe kugaruka kutwumva. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X.